Nakajing hiar joka kam jungo kai hadau ki dang hakini ki kendiat sengi ki beladam namar ki babun ki dau kalau penlong ya ki noy lam snong jogas nong pedang West Jante Hills District ban penpau ke jing sngo diau halor kani haba penpau ya kani syakilat pathai kubor haka arpau terek nai lur arja arpusan hasilong press club nakaliang ubat dabbor singkram General Secretary uloong bakal dan ke jing kata ke bejur ya ka kam jungo kai hakate ke benta namar ke jing ya ki nongnya kali kamai mat kum juru namar ke jing sniu palat ke surok Nalor kata uloong ru bakum kinong ya lam snong kim pendram ya ke jing le kinongnya kali turis namar bagi don ya ka hok pandawa ya ka hok jongki Henry kabadan kam kadai baka sorkar kan pet ya ke jing ut jing nam jongki bat kenturu ya ki ban shim kia kenang ban om don kenu ke jing kata yanu ru Ni kom kinong ya lam kamat ke bakusan ni ya bagi kuat ban bu ne kalon ba hagabai dai berkede ke kam tourism Namar bila TV ba kasnong pedeng ke bahajan doki kedai gawai na kita ki turis spot hagabat bun jelas ki ba kedai turis spot ke bala hadir jam ka sora kan wan ka dauki snong pedeng te ke ba pedeng bun ki turis te alor ki jinga ki ba mi na gawai ke por gawai ke por kum ki stakeholder kinong sumsinong iba inja injur nagane ka kam turis jogi tegala kata si kedai te nagalian jogi kum kinong yaram sinong habangi yoi ya kinong sumsinong jogi ba kidap daga jing sinobio mensin kidap daga jing kabakrau lada kena ke kam tulis kana biai tut na gawai ke por si gawai ke por te kebagusan ni kalau ba kumbangi lai iu hakina hidet siru kaladon kata ka jinge ke bami hakdeng hikatu katne mo kum gine ki asisten taksi kiba kamai tulis hakne dalam kriya ini Hai nagalian jong dorbar snong kanumla berkundrai yeno harabai dai berkeneka jingdawa jong nama rahakari secara pribadi lese nidon laga jong ko hok bandawa hendai ko bagungsan di golong ba ngidawa nag sorkar ba kadai ban sinkia ya gino kimat kiba ta khamtam ya gaja ko jong kinong susno nama lada kun kinaki jingjia kinangmi nagawai ko por kan kata sibun yeni nama adu benta ni seti setai doki kisnong di babun nadu kisnong deng di doki di darang kidai ki bulu kiba lastan berinja daga jin kamai tulis te hagine kindir sini lamat om tang keji bentut hagalian jong surok nama rodeo surok baya lembaga Shillong Dauki Peninsula kentam di jaga kebani khot kiat karangan kina di surok kilong di babu jika adu kata-kata ya ki turis bagi pois di time jumi selada sani surok bat sani lagi kiba penwit bat kiba penmit ya kejika tegalong gaba kata sisa kata-kata ini nama kinong susnong hagi kendiat sedang ibarat kila itu dia kena kam tulis bagadai gawai di kam hagabagala ban bentuk pendam negala ban air kata relief ya kinong susnong kamtam ya kita gibala nang lasta ban yo ya kam gajah telada kena jine hagi tulis omla ban penkut ya ka ne omla ban penbet ya ka kumta kalong kecil ke bakrau ya kinong susno jomi dei na kata daw mi wan kanang hagade gasni namar ba nimla ban shu shom klem da penpau la ya kasu namar ni dei ki stakeholder ki ba pedian kampun ki turis hadir ke sora tenama kata simun ni laga kesorkar kamla kan penbaik ya gina gini
Ngis ngafuro ba kumbangi ayuni lese haga apply tarik kan sadan kata kami kren bat kineti all hasil Meghalaya Tourist Association. Tengi kwa ban persiapan ba junggi ki press electronic media. Bapin ayam syar surkar yang kena kedua. Bahkan semua ban besin kia ban wat yang kilat kinti. Kenan ba kan bu jingga hadir. Nama wada nginamla ban sok jadi ini di problem. Kan tak ini tiba India nak ketubukan. Kabasyai iwan ban kendren mengenai no, iwan ban kersan mengenai no, kendren iwan ban sokar kadai bersin ya jikit kini. Ya kano ke jindawar ke kongsan, nega basio don kam unong syong. Nama ini ulang nega kam kumbai iba ke kam tulis di Meghalaya kalak pau bat kalaya sekhma. Lalagi lak berwenra ya gajinya syong sai. Lagi lah berwendra, ya kata gajian banyak ruti. Keturusan jumi kanam lah berpoi sunu. Tenamar kata kau kebangunan di kedai kata bagi bu yang surkar nikin tu kum kino yang sunong bakin semua ban penbaik ban simkia ya kena gajian kebami naduk gajian jom kiba injah tulis haduk surab bagadai ban penbaik kenang bergerak dan ajin mentoy di musuh senang. Ngidan pun kisah senang di bawah panwan pai nasional. Kimio kam berjalan. Te kiwan senang lengba kena ke tourism. Kilaskan berinvest benjeng halah hijau kerja. Telada kena ke cikai. Kaya ini negapor sekor. Kibadang yang halah hijau kerja. Kumno kila benjeng pa. Kejiwan juga ditulis long mensuar. Kidai kilokal bat kidai kilong ki iwan ba. Te bentahi kambur ditulis kidai di mana ba. Te lokal bersel lawan layui te ulah berlek suai bat. Hendai babun kidai di mana ba. Te kina di mana ba hi kidai ki tulis ki bawan rak bahaya kejimen toy ke nusus nang tu. Nadu ki badan ki homestay, haduk ki ba kingling, haduk ba di activities buat apa? Haduk di basam tukang. Te lada kalau hal kagak dulu lada kayak itu long kasih juga ini manusianya nak ada keturusan. Ini apa itu mentah namar kerem karena long su bah lah ban penkiu sekma ki kendeu kinamla usai sport. Te kumtangi hawannya be sekarang. Di rambang kan ni kermen ba kejelah dari ada mungkin kiu, kinau susnong juga mungkin kiu. Kajilok cuma mentah kalau bah ngah depedeu bah usulok udah kawai, kini izin min kini di jingir, kiba kasorkar kan lah bansim hakata kalunti kiba lah ban trikam hakababian, long kanang kemin susu jadi jingir. Teu surok teu wei bat kine gi jingi nilamat gi por covid kan no kolong ga jintu no nimat gi wei jingi kan no kolong ga jintu no te kam tam kene gi jingi ke bat teu stat tani ga tourism te kum kene le ga sarkar kene ban shikya toy na benta bagan le ga badan kan kene ga de ga suru jo pai ba hagabani no yalam sunong ni haban wan sene ban besngel lang ba jo gi press di media. Baga sokar kan dari ban sikele. Kamtam ini ki time nongkendau. Harga di lakan tong bagi kidan bun ki dituna hai borok kalian. Kidan ngirang kam bagi kiu. Haki babun di bentar. Telada kene kecile jumlah konsop ya kan pemi ku hasna tahu ya dicile di babun. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut, pej ya kashab plus F hakajingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khandiat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya